Mapungo Garochidzwa Maremba. Ndolivhuwa zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. Vhorasaintsi vha ri makumba na khovhe ndi zwiṅwe zwa zwiḽiwa zwine zwa vha zwa ndeme kha u fhungudza mutsiko wa muhumbulo. Kha ngudo yavho yo gandiswaho kha Journal ya Translational Psychiatry, vhorasaintsi vho wana uri hu na u tsela fhasi ha tsumbadwadze dza mutsiko nga phesenthe dza 70 kha matshudeni vhane vha vha na thaidzo dza mutakalo wa muhumbulo vho ḽaho zwiḽiwa zwi ngaho makumba na zwiḽiwa zwa lwanzheni. Tsedzuluso yo rangwa phanḓa nga Oyaho State University. U bika zwiḽiwa nga mulilo wa khuni zwikoloni zwi khou ṱuṱuwedza tshikafhadzo ya mufhe, tsedzuluso ntswa i ralo. U ya nga ngudo kha zwikolo zwi wanalaho Rwanda na Kenya, tshikafhadzo ya mufhe yo kalulaho i ḓo vhanga thaidzo dza mutakalo kha vhana na vhashumi. Bambiri ya tsedzuluso Air Pollution and Health in Rwanda and Kenyan Schools, Cooking with Polluting Fuels, a Cross-Sectional Impact Study, yo gandiswa kha Journal ya Environmental Research. Ako guma nga urali mafhungo enda vha farela one. Arali vha na mafhungo ane vha tama ri tshi a tevhelela kana wa sala murahu, vha nga ri foinela kana vha rumela muledza wa WhatsApp kha nomboro za 083 316 0190. Nṋe na vhone kha ri ṱangane mafhungoni tshifhingani tshiḓaho. Lwa miṅwaha i fhiraho sumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vhaendedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini, hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vhaendedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenelela vhuṱambo vhufhio na vhufhio, kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service, no place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vhanga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai, vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Valrand Brands i hanefha tsini na vhone, ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bva afho tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Valrand Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.